Ang vlogger Tatay Upaw. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's video, dili ta magmukbang og magluto. Adto ta sa Hudson Beach Resort kay mag-outing ang taga GA Department. No guys, see you there. Nabot na mi diri sa Hudson Beach Resort. Kuwag na ko si Giselle og si Jimar. Na late mi guys kay ako'y galuto sa Kinilaw og nukos. Tara ay. Sige, atas dagat. So guys, magpa-register ta dire. Mo na among tig-register ha. Hi! Dancer! Tip-dance kita rin, oh. May mga baby girls rin, oh. Si Jonas, Jonalyn. Si Karel, the Hubadira girl, later, ha? Hi, Sir John! O si Val nga single pa. Ay, anak. 25! Si Ma'am Iski, hi ma. Okay! O si Madam Giselle, mo na ko yung kanina. Tara ko mga kauban rin, matusgan sa GA. Ay, ate sa kumbukuan. Shout out! No, shout out. Muse! Yan yung single ni guys. Igdag ano? Ay, hi Ma'am Marie. Hi Ma'am Marie. Hi Ate Hi, Sir John! Hi, Tatay Pao! King of the Mountain, ano ito rin, naabot sa Hudson. Ang vlogger Tatay Upaw. Nindot ang shades, guys. Awa lang na. Shout out po dyan eh. Shout out po sa Randy, oh. Ang gwapo kayo, no? Kita rin. Guys. Gani? Miss Dimple. Amang gani ya? Ay, mga hadipaw, guys. Let us put ourselves in the presence of God, and the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day that you have blessed us. We pray, O Lord, that you may be in Jesus' name. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Good morning, everyone! Good morning! Yes, maski way pamahaw or namahaw? Very good! That's the spirit. So, napaidan ang pamahaw diri. Walay take out. So, hope na na siya. Okay, so thank you so much, Sister Emily, for that wonderful prayer. No? Enjoy the day. No? So, wala ni mga amo diri ha, madasmagan ninyo, mauna ni panahon na makabaws mo sa inyong mga boss. Okay, enjoy the day. God bless us all. Thank you, Mama. Kumusta ka na? Lagi kitang napanood. Dalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway sa tuloy na mundo. Guys, magduwa sa may kadit, ha? Daog na midaan. No, Team Red, go. On namin! Pabiling din ako dito. Okay. Ay, magpaspas. Wala tubig ka mo na ba? Nakadaw guys, honest na, Team Yellow! Always that we always be together. We pray, Lord, for the whole. We pray through your Son, Jesus Christ.
Boy Tagay. Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. Muna yung mga facility boys, no? Shout out, tara. What? Tara, panubog. Damian. Kinakos ka, nag-diet po ni. Kana. 60 na timbang ni boss. 60. Sir ni Mami Kadaog. 60 minimum. Limutan sa iyang gisuot, kaya tanawar ng gisuot mo guys. Ga-jacket. Tao ka ayo. Guys, kumanamig pangaon diri no, kay store diri. Busog na kay Mino. Daghang salamat sa pagkaon, no, hinatag sa dito. Patil-til na lang mi diri guys. Inom mi gamay beer diri ni Darlene. No? Tanaw-tanaw sa dagat. Shout out, subscribe mo ni guys. Dorito diuhin. Oh, tara, subscribe mo. Shout out sa iyang bana. Kani po, oh, di pa dihat ma'am. May single pa ni guys. Naya ang mga bago na mong intake sa 2020 to 2022 guys. Tanawan ninyo, mga talented kayo ni sila nga mga tao, no? Hinaot, malingaw mo, ano ilang mga talent. Right now, team Esperanza 1. Are we ready? Guys, nagrapol lang sugo dito rin, no? Hinabtang ang makadaot ko. Ang numero, number 35. Ready? A, number 28. Inside na kabunot sa number 28. Uli na dahil. So guys, diri lang ta kutob, no? Kaya humanami, nalingaw namin diri. Mag-inom na lang gamay. Gamay lang. Cheers inyo taran guys. Bye for now. God bless.